Dobrodošli u drugu epizodu Tech Park podcasta, opet sa gostima iz prve epizode, ali sada sa nekim rezultatima koje imamo iz provedenih aktivnosti. Dakle, dobrodošli. Dobar dan. Dobrodošla Matija. Dobar dan. Dakle, danas nam je ideja proći kroz ova nekakva zbivanja koja su bila tu kod nas u Tehnološkom parku u proteklih nekoliko mjeseci, sad mjesec, dva, tu negdje. Dakle, imali smo onu intro radionicu vezanu za razvoj video igara. Tu bi vas sad zamolio samo da iskomentirate, pričate nam malo kako vam se čini, dakle sadržajno, radionica, o čemu se radilo, kakvi su polaznici dolazili na tu radionicu, a onda nakon toga ćemo zapravo još malo finalizirati sa ovim planovima za budućnost, pa je to, dajte, molim vas, iskomentirate ovaj dio intro same radionice. Evo, samo kratki uvod, pa će onda Matija pričaš. Znači, imali smo 10 polaznika, srednja škola i fakultet, nekakav uzrast tih polaznika, nisu bili informatički baš top, ali pokazali su jako dobru volju, uveli smo ih u palate i Matija je jako dobro posao s njim odradio. Teme koje su bile, što ste? Znači, ovakva radionica je bila kroz 3 dana. Više manje smo prelazili kroz neki 3D pipeline i na kraju smo još imali postavljene neke inicijalne scene, zapravo možemo reći po levela u video igri prvoga, gdje su oni mogli u već pre-made sustavu smo skupo prelazili kroz neke osnovne logike koje bi zapravo najjednostavnije stvari koje više manje svaka video igra ima, kako bi se toga moglo, kako se to može postaviti. A za prvo danas smo se fokusirali primarno na 3D pipeline, da pošto znači niko od njih nije imao nikakvog iskustva sa nekakvim niti 3D-om, neki od njih su čuli, nešto malo isprobali. A koji su alati za modeliranje smo koristili Blender, pošto je open source ima je dostupan, mogu se ga doma instalirati i nastaviti dalje učiti bez problema. Teksturiranje smo radili u Substance Painteru, a finalnu scenu smo radili u Unreal Engine 5. Da, znači prvi dan smo se više fokusirali na što je zapravo 3D modeliranje, na što se treba paziti, neke brzi crash course, neke male teorije iza toga. Danas smo se odmah bacili na prvi zadatak, da sad ne znam, gubimo puno vremena na sad samo teoretski dio, na kajmo odmah se baciti u praksu kako se zapravo i sa programom radi i to. Pošto nisu imali nekakvog iskustva i Blender im je svima bio zapravo, mislim da su svi prvi put ušli u Blender na taj dan. Tako da, prošli smo kroz osnove kako se kretati u programu gdje se što nalazi, nismo sad mogli se dotaknuti svih aspekata programa koji koristali, najosnovnije što im je bitno da mogu krenuti te cijeli svijet 3D-a. I onda su skupa s menom prelazili izradu prvog njihovog eseta koji su mogli napraviti, to smo odabrali bili na kraju izradu nekog ključa, zato je cijela logika bila da napraviš taj svoj ključ, pa uđeš u svoju prvu scenu i trebaš pronaći ključ i otključati vrata da izađeš van iz svog prvog levela. Pa eto, tako smo nekako zaokružili da ima nekakvog smisla. Tako da, prvi dan smo se bavili s tim, primarno je bilo znači 3D, kako složiti 3D, kako manipulirati sa objektima, topologije, što znači koristiti točnu topologiju, to smo objašnjavali. Više manje su svi napravili te prvi dan, došli smo do nekog, recimo 50% gotovog modela, onda smo drugi dan nastavili s tim, gdje smo došli do kraja modela. Tu smo se onda još više, možemo reći po modeli imao, prvi dan su radili jednostavniji dio, drugi dan smo bili na malo kompleksnijem dijelu, da smo još malo više ulazili unutar samo tu priču cijele topologije, što znači napraviti kvalitetan model na kraju. Nakon toga smo išli idući korak, da se model mora pripremiti za samo teksturiranje, pa smo prolazili kroz što je zapravo UV unwrapping, čemu se koristi i kako se to radi u Blenderu. Tu su malo su to bilo onak štakljivo svima, ali to ne je jasno. Nekako svima kad dođu do tog UV-a, prvi put kad se suočiš s tim, svima je kaotično, niko ne razumije što se dešava, ali dobro, to je nešto što jednostavno sa još malo praksa i vremena mu se vršiš i na kraju nije to toliko
naporan, niti loš posao, na kraju je dosta chill. Možeš raditi bez problema kad skužiš točno na kaj što trebaš gledati. I onda smo malo se bacili na teksturiranje, nismo sad na teksturiranju puno vremena mogli posvetiti, jer tu su više manje pratili, gledali mene što ja radim, da sam pokušao u najkraćim crtama objasniti sam program Substance Painter, ali zapravo tu ideja je da se može kasnije puno dublje ući unutra, jer ima tu isto puno toga za prekriti kako napraviti savršeno, odnosno ne savršeno, nego kako napraviti dobro kvalitetnu teksturu da se može dalje delati. I onda smo zapravo radili kako se završi taj cijeli razreda modela sa teksturama, sa UV-om sa teksturama, kako to pripremite da se može zapravo implementirati u Game Engine, pošto smo mi koristili Unreal u našem sustavu, u našem primjeru. Znači, napravili smo cijelu pripremu eksporta i importa za sam Unreal, onda i zadnji dan je bilo kompletno posvećeni Unrealu, te zapravo na drugom danu smo napravili uvod u Unreal, gdje smo prošli kroz basic početce kako se snalaziti u samom softveru, da smo onda mogli treći dan posvetiti se kompletno na izradi te naše finalne scene. Oni su dobili već gotovu scenu, recimo da je ona bila na 80% gotova, da su se prvo mogli malo igrati ono što je svima zabavno, ajmo malo raditi level design, imali su gotove modele koje su dobili od moje strane i sa ovim svojim modelom koji su napravili, pa je svako zapravo scenu prilagodio kako on hoće, da ključ postavi negdje, da neki su se igrali pa je to ispalo kao parkour, malo više scena, neki su stavili da ovako kako je napravljeno pa su tam neke stavili, znači malo je tu, neko imao više mašte, neko manje mašte, ali sve je bilo korektno napravljeno. I onda smo se bavili sa početcima u visual scriptinga, kako napraviti da zapravo da se stavi unutra player u tu scenu, logika iza tog playera osnovno neka i interakcija sa najjednostavnijim objektom, da mi dođemo do objekta, mi ga kao player pokupimo i da mi imamo neku interakciju s tim objektom. Kod nas je to bilo da znači igrač dođe do ključa, pokupi ključ i s tim ključem može otvoriti vrata i izaći van iz levela i tu smo napravili da ko naša video igra završi. I još smo radili kako povezati sustav da ono što svaka video igra ima, na početku je neki main menu, možda smo se malo još toga dotaknuli, kako se zapravo onda iskače iz jednog levela u drugi level, kako se posloži cijela logika da ti možeš pokrenuti normalnu igru, pa ti prvo dođe na main menu, pa onda uđeš unutar nju, pa se opet vratiti na main menu. Znači tu smo se malo još igrali s tom nekom osnovnom logikom svega, da dobe samo neki prvi uvid što se sve može napraviti i na koji način se to rade. Sad nismo mogli ulaziti u neke veće dubine, kako da se to oni prilagode da je u njihovom stilu, kako se si možda oni zamislili, ali mogli su dobiti taj prvi zapravo dojam što je sve potrebno da se dobi neki mali početni rezultat i koji naravno sad bi se to trebalo dalje graditi sa... Puno tema za 3 dana. Tako, puno tema koje je zapravo bilo savršeno da smo mogli više vremena posvetiti se samo na modeliranju, pa onda par dana samo na teksturiranje, pa više dana samo u engine moglo bi dobiti puno više znanja i sad koliko bi neko brzo moglo shvatiti, ali niš drugo da se naučiš kako pronaći informacije, da ti više nije strano da uđeš u puno softvera, da barem se znaš u njima snalaziti, imaš već dovoljno tog nekog predznanja da kako dalje sam se ne učite. Zapravo, nakon 3 dana su uspjeli svi izrealizirati tu scenu koju si... Svi su izrealizirali tu scenu, ali primarno zato jer nismo mi sad gradili svaki aspekt, pošto je bilo već dosta toga napravljeno s moje strane, pa su oni dovršavali što je već bilo napravljeno. Svi su došli do kraja, znači išli smo da napravimo da cijela logika radi i da istestiramo kako se onda ta naša scena video igra izbaci van iz projekta, da dobijemo working exe file. Tak smo nekako završili tu cijelu priču. Svi su došli do toga, svima se je pokretalo na računalo, onda je bilo zabavno gledati kako se svako malo igra. Bilo je stvarno zabavno to iskustvo. Ali da, velim, u red, polaznice su stvarno bile super, možda nisu imali sad
zapravo neko predznanje, niti da ono znaju točno što rade, ali bila ta, možemo reći, žar, ta neka njihova, imali su interes prema tome, vidi se da raste te cijeli interes za gaming u zajednici, tako da to je isto bilo onak, zavodno i meni jako lijepo iskustvo da možeš nekome pokazati za ono s čim se privatno baviš i da ono, u trenutnoj situaciji u kratka 3 dana nekome malo valjda pobuditi neku želju da se dalje s tim ili proba baviti, da li sad bilo posebno ili jednostavno neki hobi da ostane, tako dalje. Nema, to je suština bila zapravo iz tog ubrzanog tečaja, da nauče nešto i oni, ali i mi iz toga da nešto izvučemo od informacija. I rekao bi da jesmo, ako ništa drugo, vidjeli smo iz prijava ko su ljudi koji se prijavljuju na takav tip tečaja, to će nam, vjerujem, biti korisno i za kasniju edukaciju koju planiramo, koja traje ipak 6 mjeseci. Gledatelji će isto tako moći vidjeti iskustva ovih polaznika koji su bili na ovom intro tečaju, da oni daju nekakav svoj feedback na to što su iskusili, što su vidjeli, što su naučili novoga, što planiraju nakon toga. Ali zapravo volio bi isto taj dio da malo iskomentiramo, jer dakle sad napokon jesmo dobili od ministarstva to odobrenje za provođenje edukacije koja će biti baš ona prava edukacija koja se upisuje u radnu knjižicu i tako dalje, ima nekakav svoj kurikulum, ishode učenja i tako dalje. To bi zapravo mogli čuti malo više informacije što nam slijedi. Pa evo, slijedi nam, kao što si rekao, znatno duži edukacijski ciklus koji će imati 4 glavne cjeline. U prvoj cjelini će svi polaznici, 10 polaznika ćemo primati, će proći kroz 2D i 3D računalnu grafiku, kroz uvod, osnove, što se treba napraviti kao predradnje kad se kreira projekt. Onda u drugom dijelu će biti naglasak na 3D modeliranju, znači, kao što si Matija ti rekao, imat će nekoliko dana, ako ne i par tjedana, za usavršiti samo 3D modeliranje, popraćeno jasno teksturiranje. U trećoj cjelini ćemo se fokusirati na engine-u, gdje će sve što su radili 3D model, odnosno projekt koji će planirati provesti, koji ćemo se skupa raditi. Znači, provodit će se isto par tjedana u Game Engine-u i završit ćemo sa audio obradom, snimanjem zvukova koji su potrebni za svaku igru aplikaciju, to je pravila koja treba biti interaktivna. S tim da paralelno dok će se taj zvuk raditi gdje ćemo biti u engine-u, biti će dodirnut i proširena stvarnost i virtualna stvarnost. I svi skupa ćemo zaokružiti u jedan projekt koji će biti prezentiran na kraju te radionice. 240 sati je mentorirani rad u vidu nas kao nastavnika sa tim polaznicima i još uz to će biti 60 sati gdje će polaznici samostalno raditi na projektu, gdje ćemo biti podrška ako netko treba nešto raditi ili zapitanje ili nešto tako. Sve skupa znači 300 sati. Ne znam. Još sam htio napomenuti da sa tim znanjem što će imati, nije nužno da će biti samo video igra, može se buildat, eksportat ili, kažem, aplikacija za proširenu stvarnost, pa se može na ovom stolu nešto događati na ulicama. Nije nužno da mora biti mobitel ili PC ekran ili nešto tako. Ili, kažem, virtualna stvarnost, pa onda headset, nabavili smo nekakve strojke. Tako da... Dakle, sad, osim vas dvojice koji ćete biti predavači na toj edukaciji, znamo sad već imena i ostalih predavača? Je. Znači, biti još dvoje kolege sa sveučilišta Sjever, Andrej Čep je jedan od njih, a profesor Krobot je zadužen za zvuk, znači Andrej i ja ćemo biti i Matija za modeliranje, i za teksturiranje i za Game Engine. I uz nas će još biti i Minko Štumerger, također evo sad je doktorant u Zagrebu, a i kod nas na sjeveru ima neku suradnju s nama. I praktički nas
ne, Da. će odraditi ovu cijelu priču. Gostujuće predavače. Naravno, da, svaki drugi tjedan planiramo gostujuće predavanje, imati sa nekim iz struke, bilo da je to vizualni ili vezano za audio dio, najčešće to su ljudi koji već imaju i svoje firme i producirali su neke igre, imaju iza sebe veliko iskustvo koje mogu prenijeti polaznicima i motivirati ih za samostalan rad, koji je na kraju, mislim, iznimno važan, jer mi njih možemo voditi kroz taj proces, ali oni su ti koji će usavršiti to svoje znanje kroz svoje slobodno vrijeme. A ko su on zapravo, to jest ko su nam, zapravo polaznici za koje smatramo da je ovo pravo namijenjena edukacija i kom se zapravo nadamo da će se prijavljivati na edukaciju? Primarno ljudi koji imaju strast prema videoigrama ili prema kreiranju nečeg što je interaktivno. U tu skupinu nam dolaze mogući polaznici koji nisu u primarnom sustavu obrazovanja, znači da nisu srednjoškolci isključivo ili da nisu na fakultetu pa već su negdje u nekom drugom sustavu školovanja, nego, ajmo reći, period između ili period nakon srednje, nakon fakulteta, plus svi ostali koji se žele prekvalificirati u ovu branšu, obzirom da smo dobili od Agencije za strukovno obrazovanje dopusnicu certifikata, ajmo tako reći, za provođenje ovakvog tipa edukacije, upisivat će se podavili smo teatralnu knjižicu, znači priznato je na državnoj razini ovo što ćemo mi sad raditi, tako da kogod želi ući u ovo područje, mi smo na raspolaganju i 10 polaznika će biti prisutno u toj prvoj radionica, nego to zovemo akademija, u prvoj akademiji. S tim da trebam reći, na ovoj pilot prijavi imali smo skoro duplo prijava od ono što smo u biti prihvatili. Tako da očekujemo ovdje minimum 3 puta više zainteresiranosti, napravit ćemo selekciju. Jasno da prednost imaju pojedinci koji već imaju neko znanje u bilo kojem 3D alatu ili imaju nekakav portfolio, možda čak i 2D portfolio, artisti i slično. Ali nije nužno i nije isključivo da samo se to gleda. Dobro, zapravo, to pretpostavljam da će edukacija biti koncipirana tako dakle, šarolika će biti taj profil polaznika, onda pretpostavljam da će krenuti se od osnova do toga onda da čovjek bude samostalan u alatima koji će se ovdje koristiti. I zapravo tu pred nama je zapravo sad period intenzivne promidžbe same edukacije. Promidžbu ćemo raditi i zapravo očekujem da ćemo svi biti prisutni za eventualna pitanja koje će potencijalni polaznici imati. I na Špancirfestu i zapravo tijekom cijelog ljeta, jer sama edukacija bi trebala krenuti tamo negdje u 10. mjesecu, kako smo razgovarali, trebala bi trajati, dakle, 6 mjeseci, dakle, svakako ideja je da postoji taj period same aplikacije za edukaciju, postojeće očekujemo zapravo nekakav selekcijski postupak u kojem će zapravo se doći do kandidata koji u prvoj generaciji, dakle, pričamo o nečem što je kontinuirano, dakle, očekujemo zaista da ako ne cijeli iznos troška edukacije, da većinski dio troška edukacije bude pokriven HZZ voucherima, odnosno da bude zaista besplatan za sve polaznike. Tome težimo. Tako da rekao bi da u prvoj generaciji morat ćemo biti selektivni, pa zapravo tu primiti prvo na određene kandidate, ali isto tako dakle očekujem da ćemo proces nekakav koji će završiti kad završi prva generacija, idemo odmah sa upisom za sljedeću generaciju i tako dalje.
i nekakve eventualne ideje za razvoj toga, odnosno dakle za sljedeći, next level, masterclass i o tom nešto ste razmišljali, ako imate tu nekakve ideje kako bi se to razvijalo. Pa mislim, mi u startu ovo planiramo dugoročno, tako da kao što si rekao, kad završi znači, prvi ciklus, bit će upisi u drugi, tako da ako neko slučajno nije upao u taj prvi ciklus, može se prijaviti, možemo uzeti u obzir i za dalje. Početak će biti naravno prilagođen, ja bih rekao, prosječnom nekakvom polazniku, znači nije potrebno predznanje veliki plus, a ako nema nije problem, jer ćemo mi krenuti polako i sa uvodnim dijelom i dio po dio ćemo graditi neku težinu. I već sad se planira o strukturiranim temama ili uskim temama, konkretno evo 3D vizualizacija arhitekture. Imamo čovjeka koji bi to mogao odraditi, iznimno profesionalac, preko 200 privatnih projekata plus sigurno nekih 30-ak komercijalnih projekata, suradnja sa Dubajem, sa New Yorkom, znači imamo ljude koji bi mogli raditi masterclassove, koji bi trajali u znatno kraćem vremenskom periodu, znači ovo je naši 300 sati, masterclass bi bio možda 100 do 100 plafon. I naravno, paralelno s tim može biti masterclass vezan za programiranje, jer to je također jedan dio koji je iznimno jako tražen. Od 20 artista programir će prvi naći posao. Tako da postoji jako velika motivacija s naše strane da omogućimo i masterclass te sesije, odnosno edukacije. I mislim da možemo ponuditi jako puno toga ovoj regiji. Imamo, kažem, volju, imamo energiju, imamo znanje, imamo sad i zahvaljujući Tehnološkom parku i Sveučilištu Sjever vjetar u leđa da to i zaživi. I praktički evo krećemo sa promocijom. Kupit ćemo gostujuće predavače iz raznih studija u Hrvatskoj, i Game Empires, i Crowd Team, i Iron Void, imamo raznih. Evo, ja bih rekao s njihove strane, možda bih rekao odobrenje da se ovak nešto radi i potencijalno mogućnost i suradnju s njima i čuti s prve ruke što se kod njih radi i takve neke stvari. Mislim da, to što se tiče zapravo suradnje sa Tehnološkim parkom, tu svakako računate na što god nam je potrebno. Ono što zapravo vidim da je možda u perspektivi dobro planirati sa time. Matija je recimo sudjelovao kod nas u programu akceleracije, dakle za sve one koji se odluče zapravo profesionalno baviti konkretno. Ne nužno sa game developmentom, možda i ovo što si rekao zapravo izrada 3D modela, infrastrukture, bilo čega, interijera, što god. Dakle, ako se neko odluči od polaznika krenuti u poduzetničkom smjeru, može se isto tako uključiti na naš akcelerator. Po završetku akceleratora kao i Matija, dakle najbolji projekti budu nagrađeni, dobiju nekakvu financijsku pomoć, dobiju besplatne usluge Tehnološkog parka. Tako da, rekao bih da tu suradnja zbilje može biti višestruka i teško mi je sad uopće osmisliti u kojem smjeru nas to sve skupa može odvesti, ali činjenica je ta da zapravo sa edukacijom pokušavamo ovdje zapravo okupiti ljude oko određene teme, da se probamo i mi nekako tu specijalizirati i da taj i financijski i infrastrukturni i ljudski effort i trud rad, rekao bih, na najbolji način pokušamo iskoristiti, pa onda otud zapravo i cijela ta inicijativa oko gaming industrije. Ali velim da, ovo što se dobro poentira, to ne mora nužno biti razvoj video igara, može to biti svašta.
po meni iznimno korisna edukacija. Sad, same edukacije, pretpostavljam da će to biti neki kasno podnevni termini, nekoliko dana kroz tjedan, ako može još samo to. Da. Pa minimum 2 puta tjedno u poslijepodnevnim terminima, plus 1 dan rezerviran za online pristup materijalima, online nastavu. Tako da polaznik je stalno u toku, da se ne izgubi nit, da jednostavno nakon našeg predavanja, tako da reći, radionice, da čovjek može kod kuće to si ponoviti, a da ne prođe previše vremena, tako da smo stalno, ja bih rekao, nekakve suradnje i uživo i online. I to će ići praktički iz tjednog tjedan bez nekakvih iznimki, bit će kontinuirano, linearno, radit ćemo cijelo vrijeme tu priču i to kažem, poslijepodnevni sati. Plus, naravno, možemo se prilagoditi u određenim situacijama, ne znam sad kako će ispast kalendar. Možemo se prilagoditi, može biti vikendom, može biti ujutro, može biti kako god polaznicima najviše odgovara, ali primarno planiramo poslijepodne jer svi mi još imamo druge projekte i radimo na drugim mjestima i vjerujem tako isto i polaznicima lakše jer obično ujutro su rezervirane za razne druge poslovne stvari. I tu zapravo od 300 sati, koji je, to je spominjao, dakle, on-site, koliko je toga online? Pa, znači 240 je sati, školskih sati gdje će polaznici biti sa nama, nastavnicima u direktnom kontaktu. S tim da jedan dio toga će biti vezan za gostujuća predavanja ljudi koji dolaze iz vanjskih firmi i jedan manji dio toga, ja bih rekao možda 30% će biti, ili 20% će biti vezan za online pristup nastavi. Da li su to vježbe, da li su to predavanja, da li su to nešto između toga, znači 20% online, većina kod nas u Tehnološkom parku i 60 sati samostalan rad koji će svaki polaznik uložiti u svoj razvoj znanja, znači za 3D, za 2D, teksture, engine i samu ideju razvoja. Tako da u biti ima dosta prostora i za samostalan rad i za rad sa nama i onda u biti polaznik može pokupiti puno toga i od nas i od gostujućih predavača i jedan od drugoga na kraju krajeva, jer su svi blizu, to je kreativna industrija. Dosta je prostora i mi ćemo to sigurno dobro iskoristiti. Dobro, u principu zapravo sve detalji i sve informacije vezane za edukaciju bit će dostupne na novom landing page-u na Gamespark.hr webu. Tu sad još uvijek neke stvari se trebaju iskristalizirati prije nego što se sami landing page objavi. Manje više neke informacije već sad jesu dostupne, ali zapravo kako ćemo se približavati tom 9. 10. mjesecu, onda će to biti javno dostupno. Zapravo i sama forma za registraciju bit će objavljena tamo, bit će tu nekakve i kampanje online na koje god već način budemo radili na samoj promidžbi. Ne znam, eventualno još nešto ako imate za podijeliti za kraj. Ja bih samo rekao da bi do kraja 7. mjeseca intimni dogovori trebali biti gotovi, a onda ćemo ići u tu promociju i sve ostane. Da se tebi to čini. Ne, kad se tiče planskog dijela, da pače, to se kompletno slažem. Osobno što mogu samo reći da pozivamo sve koji imaju bilo kakav interes u nekoj kreativnoj industriji, kao što se rekao, nebitno da li je to gaming i da li je samo vizualizacija. Znači bilo što, vrata su otvorena, slobodno se prijave, mi se veselimo prvoj generaciji, nadamo se da bude njima bilo isto tako ugodno kako da je bilo i nama, da se takav neki projekt napokon isto i zaživi, da se može pokazati da stvarno grad ima potencijala, ima ljudi koji su ovdje i zašto ne krenuti u neku novu eru. Baš što ste rekao, u ovoj regiji, u gradu, u županiji, ovdje nema. Znači ovo će biti prva stvar
javnog karaktera gdje u biti se edukacija približe mladim kreativcima. Biće to. Odlično. Uzbudljiva vremena su pred nama. Dobro, zahvaljujem vam još jednom na dolasku, pa onda opet nekom sljedećom prilikom ćemo pričati o samoj akademiji, malo više informacija, iskustava i tako dalje, kada sama edukacija krene, a do tada zapravo svi mogu pratiti što se dešava online, na društvenim mrežama i Tehnološkog parka i Games parka. Hvala svima. Dobro večer, poštovanje, dragi polaznici. Evo, okupili smo se sad ovdje na završnom dijelu crash coursa. Trajalo je relativno kratko, nekoliko svega dana, pa nas zanima kolegu Matiju koji je vodio radionicu i mene. Kako vam se činilo, što ste vidjeli, što ste probali, možda podijeliti neko iskustvo? Pa evo, meni je bilo lijepo tu i zbog društva i profesor je stvarno bio dobar, super, evo, radili smo u Blenderu, radili smo u Unreal Engine, znači od početka samo 3D modeliranja do nekakvog završnog proizvoda, znači stvarno mi se sviđalo, da je bilo malo kratko, ali obuhvatilo se onako koliko se moglo. Kolegice, kod vas? Meni se isto svidjelo jako, nikad nisam imala prije priliku koristiti ni Blender ni Unity, nikad nisam učila, a profesor je to sve dobro stvarno objasnio, čak i u ovom jako kratkom vremenu. Naravno, jedva čekamo kad bude pravo ovo duže period trajalo, to bi voljela isto ići i preporučujem svima, stvarno ko se želi baviti game developmentom, da definitivno proba ovu edukaciju i mislim da je jako korisno. Super. Kolega Matija, što bi vi mogli dodati ili kako su bili polaznici? Pa ja mogu reći da su polaznici stvarno bile super. Mislim, bilo od početka, mislim, svima je bilo jasno da morali smo neke stvari malo možda i žuriti nego kako ja osobno htio, da smo imali malo više vremena, puno kvalitetnije bi se moglo napraviti, zato je veća ova radionica. Ali ovak, polaznici, top, je to ono, svima se je vidjelo da postoji interes neki kod toga, makar možda nisu imali neki nikakvog iskustva, neko je možda nešto isprobao prije, ali bila je ta neka zainteresiranost od apsolutno svih da ajmo ući u nešto što je možda nepoznato nama, pa da vidimo da se može izgraditi neka ljubav prema nekom novom području ili industriji i tako da. A da li predznanje koje su imali polaznici, je li to bio je li neka prepreka to bila ili su pohvatali sve ili bilo bi možda lakše da su nešto prije radili sami ili? Pa sad, po meni, kak je ovo sve osmišljeno, nekako bude osmišljeno, ne smatram da je sad neko predznanje must have. Ako neko možda ima neko predznanje, da pače njemu može pomoći da možda samostalno može dublje ući u neke teme, ali ovak predznanje nije bilo nikako potrebno, jer je bila poanta da se ide od samoga početka, probao objasniti u najjednostavnijim crtama na što se mora paziti, da se dobije to početno znanje
da onda kasnije osoba može samostalno sebe nadograđivati i učiti u svoje slobodno vrijeme, a da su mu možda ti neki sami počeci bili lakše objašnjeni nego sad kopanjem po internetu, slušanjem nečega na stranom jeziku, nego ovak, u lice, kad smo svi u jednoj učionici je lakše možda neke stvari i pohvatati i kad se može i pokazati praktično, tako da po meni nije predznanje neko ekstremno bitno, ko ima da pače, može, javno uvijek je korisno, ali zato smo tu zapravo da se krene od same nule i dođemo do nekog finalnog rezultata. No, a i prije svakog tog sata imali ste, profesor vam je pripremio materijale, ljudi su svi to prikupili, downloadali su. Svi ti materijali su dalje su svima dostupni i još bude ja objavio finalne materijale da se svako može doma skinuti i samostalno dalje učiti ili ponoviti sve što smo napravili. Plus, mislim, imati software, znači Blender i Unreal. Besplatni software, pa se kod kuće vam je, možete nastaviti bez nas, plus naravno ako zapnete, imate mailove svih nas, blizu smo, Tehnološki park je tu za vas, isto kao i ova naša suradnja i buduća akademija, tako da nama je drago da ste se javili, da ste prošli to kroz to. Mislim da smo i mi dobili nekakav info i uvid. Možda nismo prvo planirali da će to biti kraće, sat i pol, pa do sat i pol, ali ispalo je da ste vi htjeli duže. Na kraju, mislim da zanimljivo, samo možemo treba ranije onda krenuti da baš ne završimo prekasno, može da. Zbog prijevoza i takve stvari, ali odlično. Meni je drago da ste bili prisutni. Matija, hvala za izdvojeno vrijeme, jer stvarno čovjek se potrudio, pripremio je to za vas, isplanirao je to za vas i odradio je to za vas. Tako da, Matija, bravo. Kolege, bilo mi je čast i surađivat ćemo. Poštovanje, dragi polaznici, i vama. Evo, na kraju današnjeg eventa iza nas su nekoliko dana radionice vezane za 3D modeliranje, teksturiranje i sam Game Engine. Možete podijeliti svoje iskustvo, odnosno svoje mišljenje, što ste vidjeli, što ste probali, koje znanje ste doma sa sobom odnijeli, pa rečenice dvije. Evo, prije svega htio bih pohvaliti profesora Matiju. Stvarno je to bilo strukturirano, stvarno je bilo interesantno. Nije bilo ni u jednom trenutku a šta da ja sad radim, znači uvijek je uskočio kako je nešto trebalo, tako da samo po sebi bilo mi je vrlo interesantno. Matija je odličan.
i bivši student i sadašnji poduzetnik ima iskustva i pripremio materijale za vas i potrudio se. Tako da jako dobar posao odradio. Što već i zna, ali dobro je reći na glas. Pa ne da. Kako je kod vas bilo, gospodin? Pa, super, odlično, svaka pohvala profesorima i Tehnološkom parku, uopće što je organizirao ovaj kratki edukaciju i doista volio bi da se i više dešava i da u nekom većem broju, u nekim drugim programima i sa nekim novim podrškama i tim. Naravno. Matija, kakvi su ti bili kandidati? Super, stvarno nevjerojatno. Od početka bili zainteresirani, zagrijani kad god je neke trebalo, nije bilo i pratili su i radili, tako da ugodno iskustvo u svakom slučaju, jako dobri dečki, tako da. Kod kuće, jeste probali još malo poslije nas? Jesam, svakako napravio sam taj ključ koji, ne znam, pogledajte, znaju o čem se radi, ali i poslije još skinuo sam Unity, dakle... Da testirate jedno i drugo? Da testirate da možda malo produbim iskustvo, pomoću nekih tutoriala, ali stvarno to nije na razini profesora. Jer je ipak Unreal bio tu sa profesorom. Ali dobro je znati i Unity i Unreal, odnosno Blender i još neki drugi alat koji već vam odgovara. Što se tiče nas, ovdje ćemo završiti sa ovim kratkim crash course druženjem, ali što god kod kuće radite, slobodno nam pošaljite, možete tražiti pomoć, ako treba možemo Google Meet organizirati bilo koji vid online podrške. I kada krene ovaj veliki kurs, tečaj, akademija od tih 300 i koliko sati, onda ako ćete htjeti možete ući opet u igru pa možemo surađivati. S tim da nam je bilo super jer bi još neke stvari znali jer ste sad prošli teksturiranje, modeliranje i sam game engine. Tako da, evo, mi se veselimo dalje suradnji i sa Tehnološkim i naravno sa Matijom. A vi pratite kanal Tehnološkog parka, odnosno Games Park. I... Kako se to? Evo nas na kraju ovog crash coursa od par dana. Prošli smo modeliranje, teksturiranje, game engine, pa ako možete podijeliti svoje iskustvo, što ste sa sobom ponijeli kod kuće, koje znanja ste na novo vidjeli, prvi puta vidjeli, neke stvari ste na novo probali. I evo, možete podijeliti misao sa mnom. Pa, meni ono što će i dalje ostati, tu mi je zapravo bila prva igra koju sam stvarno onak dovršil i napravil. Bila je u Unity-u, imam puno mišljenja o game engine-ima i sličnim stvarima, nije da ih baš preferiram koristiti, ali sve ukupno
način na koji se Matija to potrudio napraviti, na koji je sve izložio i stvarno se je vidjelo da se stvarno nada da veliki baš, znači 300 sati kako ste rekli, da veliki kurs, hvala, se stvarno napravi i da to krene. Iskreno, ne znam, meni je to pobudilo više motivacije da ja nešto za sebe isto radim, što nije nužno u Unity ili u Blenderu, ali ponovno nešto u tome stilu što se baš tiče game developmenta. Tako da, s te strane, mislim da je uspio prenijeti na mene puno motivacija, što se tiče samog znanja, također to je neosporivo. Vidi se da Matija živi tu priči koju priča, nije da je prazno. Matija, hvala za to što, što vidjelo, pripremio za vas materijale i jasno potrudio se. U vašem slučaju, kakva je bila situacija? Pa ja se slažem stvarno s kolegom, točno se vidjelo da je to upravljeno na način da čak i neko ko ne razumije i ko razumije puno, može uživati u tome i stvarno mislim da smo naučili jako puno toga. Ja sam prije radio igre u Unity-u, imam neko znanje, ali kad dođem ovdje, kad sam vidio zapravo koliko toga zapravo se nalazi iza svih tih pozadina i kada vidimo taj neki Blender i Unreal, kako to zapravo funkcionira u stvarnom svijetu je bilo neki način fenomenalno i javi se ta neka želja da se zapravo to proučava puno više i da se vježba više i tako da stvarno hvala na tom uvidu u taj svijet i stvarno mi se svidjela taj crash course i jedva čekam tu novu radionicu. Odlično. Matija, koliko sati si Blender, odnosno u Unreal na dan? Osobno? A mislim, živiš taj svijet. Blender između 6 do 9, Unreal tako 4 sata dnevno. Evo, ja bih samo sad zbog ovoga htio vama reći svaki dan, barem pola sata, a svaki dan, pa za mjesec dana malo po malo potizati tu priču i bit ćete eksperti. Jako brzo vrijeme prođe, bitno ono što radite u svoja 4 zida. Uložite to u nešto što vas veseli. Ja vjerujem da je ovo Mati hobi primarno bio, pa je sad to preraslo u posao koji jako voli raditi. Tako će jednog dana i vama isto biti malo po malo, koracima. I evo, veselimo se sa vama dalje surađivati. Akademija kada krene, značite, pratite Tehnološki park, pratite Games Park kanal. Ako išta treba, javite se, imate naše mailove, ili ćemo online meet, ili ćemo se vidjeti uživo, u Varaždinu smo sve po dogovoru. Hvala vam još jednom, Mati, hvala tebi. Hvala. Hvala vama. Hvala.